Hello guys, mwaramutse neza. Meje kubashimira kubw'urukundo muri kunyereka. Ubwashize twari twize ukuntu imirya yitwa, tugiye kwiga ukuntu umuntu yacuranga inota rya do kuri gitari. Keep enjoying. Muribuka neza ukuntu twize ino mirya. Twize ko uwo hasi witwa mi. Twiga ko uyu wa kabiri witwa si. Twiga ko uyu wa gatatu witwa sol. Twiga ko uyu witwa re. Twiga ko uyu witwa ra. Uyu wo hejuru twumva ko witwa si nawo. So ndagira ngo ako kantu ukibuke kuko tugiye kugakenera muri iri somo. Do rero umuntu ayifata ate? Tugiye kubara ino mirya duhereye hasi tujya hejuru. Hasi ni kuri rimwe, tuzamuka kugera kuri gatandatu. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Kuvuga ngo ninzanya mwango ni rimwe, uzajya umenya aho ufata. Nimvuga kabiri, umenya aho ufata. Twagiye. Utu tuzu mu Cyongereza iki cyose cyitwa fretboard. Tugiye kutwita utuzu mu rurimi rwacu kugira ngo ubashe kukamenya. Aka ni akazu ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane, aka gatanu, aka gatandatu, aka karindwi. Nuko nkuko tugiye kubyiga. Twagiye. Ninzanya mwango akazu ka mbere kazaje kabaraka. Nimvuga umurya wa gatatu umenye ko ari uyu. Nimvuga wa gatanu umenye ko ari uyu. Okay. Inota rya do. Uru rutoki. Uri kurubona neza, nirwo tugiye gutangiza kurifata. Tugiye gufata umurya wa kabiri mu kazu ka mbere. Ni ukuvuga ngo ni umurya wa si mu kazu ka mbere. Ni ukuvuga ngo ni ugufatira ahangaha. Rimwe, kabiri. Twakurikijeho umurya wundi turi bufate. Uru rutoki rukurikiyeho turarufatisha umurya wa kane mu kazu ka kabiri. Ni ukuvuga ngo ni umurya wa sol mu kazu ka kabiri. Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Urutoki rukurikiyeho ari rwo urunguru, tugiye kurufatisha umurya wa gatanu mu kazu ka gatatu. Ni ukuvuga ngo ni umurya wa ra. Twagiye. Tugiye noneho kubiteranya. Ni ukuvuga ngo nujya kumanura urahera kuri uno murya wa gatanu umanura hasi. Twongeye. Komeza ukore practice zizakugira umucuranzi wa nyawo. Ntibagirwe gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ubone n'andi masomo agiye atandukanye. Ciao ciao.